Hello dear listeners, ni Kasuku Record Studio nk'ibisanzwe. Twagarutse rero n'ibiganiro byacu. Twababwiye yuko tuzajya tubagezaho ibiganiro bishyushye kuko Kasuku Record Studio ni channel imeze neza ibagezaho ibintu bijyanye n'imyidagaduro, umuziki, sinema ndetse na sport. Hanyuma rero uretse ibyo ngibyo, twongera kubabwira ko uretse ibiganiro tugirana n'abahanzi dukorana nabo, tuzajya tubagezaho inkuru zishyushye kandi zimeze neza zaciye ku bitangazamakuru byandika kuri internet. Tuzajya tuzibasomera, abari hafi mudufashe kuzikurikira, ufite comment ayandike, nibutsa abatarakora subscribe kuri channel yacu ya Kasuku Record Studio, mukaba mukunda ibiganiro byacu, nyamuneka mukore subscribe kandi mukomeze kudushyigikira. Hanyuma mwibuke no gukanda inzogera kugira ngo ibiganiro dushyizeho bijye bibageraho ako kanya. Twagiye rero n'inkuru ijyanye n'umukino wahuje APR FC ndetse na Polisi, akaba ari umukino wabaye ejo ku itariki 10 z'ukwa munani 2024. Iyi nkuru rero tugiye kurebera hamwe irimo ibyabereye kuri uyu mupira w'amaguru. Kuvuga ngo ni inkuru yanditse ku gitangazamakuru kinyarwanda.com, akaba ari igitangazamakuru kimeze neza kigira inkuru zishyushye kandi z'umwimerere, aho yanditse igira iti Police FC yegukanye Super Cup ya 2024, APR FC itangira kwibazwaho. Ndetse turaza no kurebera hamwe amafoto kuko nayo ndabona bayaduteguriye. Iyi nkuru rero yanditswe n'umunyamakuru bita Aloys Niyonyungu, akaba ari umunyamakuru w'inyarwanda.com. Tugiye rero kubana hamwe n'abakunzi ba Kasuku Record Studio dusesengure iby'uyu mukino wahuje amakipe akomeye hano mu gihugu ndetse afite aho ahuriye n'inzego z'umutekano, kuko ikipe imwe ni ya Police Nationale hanyuma indi kipe ikaba iy'ingabo z'igihugu. Tumanutse rero hepfo ku nkuru nyirizina, bavuga ko ikipe ya Polisi yatsinze APR FC yegukana igikombe kiruta ibindi mu Rwanda cya Superi cya 2024. Ikipe y'ingabo z'igihugu itangira kwibazwaho nyuma yo gutakaza igikombe. Bivuze ngo nagahomamunwa kubona ikipe y'ingabo z'igihugu itsindwa n'ikipe ya Police Nationale, bakayibuza igikombe kikayica mu myanya y'intoki. Dukomeje rero n'inkuru yacu, ngire ngo murabibona rwose, Ferwafa Super Cup 2024, Ferwafa Super Cup 2024 winners. Ahangaha urabona ko ari agafoto kabisa k'amateka. Turakomeza rero turebe icyatumye APR itakaza ubushobozi ndetse igasebya abafana bayo, babwira ko ubu mukeba wayo ahiri Gasenyi irimo irabyinira ku rukoma. Uyu mukino uhuza ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona n'iyatwaye igikombe cy'amahoro wakinwe kuri uyu wa gatandatu saa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Abakinnyi 11 ba APR FC babanje mu kibuga, harimo uwo bita Peveri Ndizila, hakaza Niyomugabo Claude, Niyigena Clement, Shimiyimana Yunus, Byiringiro Gilbert, Dushimimana Olivier, Ruboneka Bosco, Dauda Yusuf, Niyibizi Ramadan, Mugisha Gilbert, Mbaoma Victor, ndetse hakaza n'abakinnyi 11 ba Police FC babanje mu kibuga, aribo Niyongira Patience mwizamu, hakaza Ashraf Mandela, hakaza Sabimana Eric, Ndizeye Samuel, Isa Yakubu, Ngabonziza Pacifique, Bigirimana Abed, Hakizimana Muhajiri, Akuki Jibrin, Kirongozi Richard, hakaza na Ani Elia. Umukino watangiye ikipe ya Police FC ari iri hejuru, ndetse ku munota wa gatatu gusa yaribonye uburyo buremereye ku mupira winjiranywe na Akuki, gusa bikarangira umucitse. APR FC yakomeje gukina ubona ihuzagurika, bigatuma Police FC ibona uburyo bwinshi imbere y'izamu.
nk'aho yabonye kufura nziza ku ikosa Dawuda Yusufu yari akoreye Ani Elija, maze iterwa na Hakizimana Muhadjiri, ariko birangira Paveline Désiré ashyize umupira muri corner. Urumva ko rwose ku ruhande rwa buri umwe wese yari yakaniye, ari APR FC yavugaga ati iki gikombe ntikincika, ari Police FC ikavuga ati iki gikombe ntikincika, ariko ubwo umufana nawe avuga ati turagitwara ku mpande zombi, birangira Police yigaragaje. Aha rero ikinyamakuru cyadukurikiraniye inkuru, turaza twebwe nk'abasesenguzi cyangwa abakunzi ba Kasuku Record Studio tugire icyo tubivugaho, ndetse tubigeze no ku bakunzi bacu batabashije kugera ku kibuga. Icyo dusaba buri umwe wese udukurikiye no gukora subscribe kuri channel yacu, ugakora like niba ukunda ibiganiro byacu, ugakora share, ugasangira na bagenzi bawe, ndetse wagira comment ukayandika kugira ngo dukomeze kubana cyangwa tugutegurire ibyo wadusabye. Ikindi nuko ari ibiganiro by'umwimerere tubazanira. Mbere yuko igice cya mbere kirangira, Police FC yongeye gusatira cyane, ariko gufungura amazamu birananirana, bituma amakipe yombi ajya mu karuhuko bikiri 0-0. Mu gice cya kabiri rero APR FC yaje isatira cyane, nkaho ku munota wa 51 Dushimimana Olivier yahinduye umupira mwiza imbere y'izamu, gusa Victor Baoma agerageje kuwukina uramucika. Ikipe y'ingabo z'igihugu yakomeje gukina isatira, ariko kuba yatereka umupira mu rushundura bikaba ari byo bibi bibazo. Ku munota wa 67 umutoza wayo yakoze impinduka mu kibuga, havamo Victor Baoma na Mugisha Gilbert, hajyamo Mahamadou Sai na Richmond Lamptey. Aba nibo basimbuye bariya babiri tuvuga, harimo Gilbert yasohotse, Mugisha, hajyamo Mahamadou Sai, ndetse hajyamo na Richmond asimbuye uwo bita Victor. Ku munota wa 73 Police FC yasaga nkaho yabuze mu gice cya kabiri, yabonye uburyo imbere y'izamu ku ishoti ryari rirekuwe na Iradukunda Simeo, gusa rifatwa n'umunyazamu wa APR FC. Mashami Vincent wa Police FC na Darko Novic wa APR FC bakoze impinduka mu kibuga bagira ngo barebe ko igitego cyaboneka, ariko bikomeza kugorana uri kumva. Ni ukuvuga ngo wari umukino w'indyankurye, ntabwo byari byoroshye, kuko urumva kuri buri ruhande buri wese yari yakaniye. Byageze ku minota 90 y'umukino, irangira amakipe yombi akinganya 0-0. Igice cya mbere cyarangiye ari 0-0, igice cya kabiri kirangira ari 0-0, barangiza iminota 90 umukino ari 0-0, nta kipe irareba mu izamu rya mugenzi wayo. Aha rero niho bikwereka ko umukino byari bikaze mu bwiza ukuri, bituma rero hitabazwa penalty. Kuri penalty ikipe ya Police FC yenjeje penalty 6-5 za APR FC, ihita yegukana igikombe cya Super Cup ya 24 cyangwa se ya 2024. Iki ni igikombe cya kabiri ikipe ya APR irase, yageze ku mukino wa nyuma itsindiwe kuri penalty, nyuma yuko no muri Sekafa Kagame Cup byagenze gutya. Aha rero murabona yuko rwose nta kuntu APR itagize, ariko Polisi basanga bisize insenda. Buriya Polisi yo yagukaniye niyo wajya munsi y'ibuye ntaho wayicikira. Polisi rero ni mbi cyane. APR barakomeza bihangane, nsaba abafana babo gukomeza gushyigikira ikipe yabo, mu gihe kizaza bizakunda. Uko penalty rero zatewe ngire ngo hano murabibona, bariya bari hejuru hari Clement, hari Sayi, hari Dauda, hari Swan, hari Byiringiro, hari Paveline, hari Lamptey, hari Muhadjiri, hari Elija, hari Zidane, hari Yakubu, hari Didier, hari Simeo, hari Abed, hari abazinjije, hari abazirase. Ibyo byose nibyo byatumye
eh, Police FC yegukana kiriya gikombe cya Super Cup 2024. Umunyamakuru hano rwose yaduteguriye amafoto meza ameze neza, urabona igikombe ngiki barimo baragiserebura nta kibazo. Tumanutse hepfo biragaragara ko abakinnyi barimo basuhuza abashyitsi b'imena. Ngire ngo urabibona ahangaha rwose ni kuri aritari, niba ari kuri aritari sinzi uko nahita. Dukomeje rero, intsinzi rwose polisi yo bayiserebuye, ngire ngo murabibona. Aya ni amafoto, igikombe baragifite. Aha bari bari kumwe n'abayobozi batandukanye ari nabo babagejejeho icyo gikombe. Aho umunyamakuru aravuga ati Police FC ishyikirizwa igikombe cya Super Cup yegukanye. Aha baba barimo bakibaha officially. Urabona ko uyu nguyu ni kapiteni kabisa wa ekipe, yari yambaye brassard. Iyi rero ni intsinzi ya Police FC, hanyuma akaba ari agahinda kuri APR, kandi n'ubundi sinzi umuhanzi wavuze ngo bamwe iyo barira abandi baba baseka. Umunyezamu wa Police FC Niyongoma Patience yateruwe nyuma y'uko akuyemo penaliti ebyiri. Yewe reba umunyenga bamuhaye kubera gukuramo penaliti gusa. Bivuze ngo burya nyezamu niwe uba uhetse ikipe. Ahubwo se uyu mudemu, uyu mumama nawe akina muri polisi, ni umutoza, ni umufana, ni umusifuzi. Umuntu wamenyera ibijyanye n'uyu mumama uteruye umuzamu wa polisi, nyamuneka aze kwandika muri komenti aduhe amakuru, babwira ngo ni Kasuku Record Studio. Ibiganiro nakagaruka. Uyu munsi turimo turabagezaho umukino wahuje Police Nationale na APR FC, akaba ari umukino wabereye kuri Pele Stadium. Umukino waje kurangira ikipe zose zakaniye, kuko iminota 90 yose yarangiye buri kipe ifite 0, nta nimwe yabashije kureba mu izamu rya mugenzi wayo. Bigeraho rero bitabaza penaliti, twaberekaga uko penaliti zatewe, izinjiye, izafashwe. Ahangaha murabibona neza rwose, kuko Police Nationale yinjije penaliti 6, hanyuma APR yinjiza penaliti 5. Bivuze ngo iza polisi ni izi ziri ahangaha, uhereye kuri Muhajiri 1, 2, 3, hanyuma 4, 5, 6. Penaliti ya mbere ya Muhajiri yarinjiye, ya Elia irinjira, ndetse n'iya Zidane irinjira, iya Didi irinjira, iya Simewi irinjira, iya Abedi irinjira. Aho ni ku ruhande rwa polisi. Umuntu wabaraburije ni Yakubu. Naho kuri APR urabona ko Clement yarabikoze, Sayi arabikora, Dauda araraburiza, Swan arayinjiza, Byiringiro arayikubita fresh, Paveri arayikubita, uyu nguyu Lampte arayisquata. Nuko rero penaliti byagenze. Hanyuma hano twareberaga hamwe amafoto agaragaza uko umunsi wagenze neza. Tugana ku musozo rero, nasabaga abakunzi ba Kasuku Record Studio bakurikira ibiganiro byacu, uwaba azi uyu mutegarugori wari uteruye umuzamu wa Police Nationale yatubwira uwo ari we, niba ari umusifuzi, niba ari umufana. Hanyuma tugana ku musozo rero, urabona ko polisi yabaye qualified nk'iyegukanye igikombe, kuko hano baravuga ati Niyongera Patience yafashije Police FC akuramo penaliti 2 z'abakinnyi ba APR FC. Aha barimo baragaruka kuri nyezamu bamushimira. Ifoto nziza cyane kabisa ya Police Nationale, barimo bagambana, nimba barimo bakora umuti cyangwa barimo bawukoresha sinabimenya. APR nyuma yo kumwarwa rero, dore ngiyi, nubwo yambaye neza ariko ntibyayibujije kurata igikombe. Mukomeze rero mugubwe neza. Ibiganiro nakagaruka. Ni Kasuku Record Studio. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe, hanyuma ukore share ku nshuti zawe, mu ma group WhatsApp, kuri platform zawe, ukore like kuri video ukunze, kugira ngo izijyanye nayo zijye zikugeraho byihuse. Hanyuma kandi abamaze gukora subscribe, mwibuke gukora ku nzogera kugira ngo mujye mubona notification buri gihe dushyizeho
ibihangano cyangwa se ibiganiro byacu. Sawa rero mukomeze kugubwa neza, ciao ciao.